إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah. Niki wa an Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Idza qala arikala ngucap sapa al imamu imam salat maksudnya. Ngucap sami'allahu liman hamidahu ing ucapan sami'allahu liman hamidah faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma ing ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa innahu mongko sak temene kelakuan syan iku man utawi sapane wong iku wafaqah lamun nyocoki sapa si man iku man utawi sapane wong fa innahu mengko sak temene kelakuan iku man utawi sapane wong iku wafaqa lamun nyocoki sapa man lamun nyocoki to ngepasi apa qauluhu ucapane man iku wafaqa lamun nyocoki apa qauluhu ucapan iman nyocoki nepake utawa keberengan nyocoki nepaki qaulal malaikati ing ucapane malaikat. Nek ana wong sembayang krungu imami wis sami Allahu liman hamidah maka makmumi tangi saking ruku' maca rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamidah makmumi yo maca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Lah nek ana wong maca lafat niki rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du niku napa wacan di i'tidal sak marini ruku ngadeg jenenge i'tidal niku nek nyocoki utawa nepaki mak ngepas bi debuna malaikat bacana malaikat ghufirah mongko den sepuro lahu kadue man apa sing den sepuro ma dosa utawa barang taqaddama kang wis dingin apa ma dingin mindam nyatani bayani ma mindam bihi nyatani saking dosane man ghufira mongko den sepura lahu kadue man apa ma dosa taqaddama kang wis dingin apa ma bayani ma min dzambihi nyatane saking dosane man
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawahken sapane wong tangi saking napa niku, tangi saking ruku maca sami Allahu liman hamidah kok nyocoki nang ngene wacanane malaikat ya padha ndak eru nyococok apa ndak tepak panjang tak tahu. Kimun beda orang baca panikah setiap solat mak ketepaan pada nyocokeh ngepas bi baca nama malaikat maka dosana orang nikah pasti sapa orang. Mak begitu hebat bacaan Rabbana lakal hamdu ni. Tak ada pada wi lain lah. Mulai takbiratul ihram, takbir intiqal, ngalle Allahu akbar, maca Allahu akbar. Dari i'tidal dak sujud Allahu akbar, jika dari sujud tojuk Allahu akbar, dari tojuk sujud pole Allahu akbar, dari sujud mancing dari rakaat kedua Allahu akbar. Ken sami Allahu liman hamidat tone tak ada pada. Jika dari ruku dan i'tidal bani maca Allahu akbar tapi maca sami Allahu liman hamidah. Naam. Lamba sebelum pada kejadian sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tentu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau neka adalah matuan Gusti Kanjeng Nabi. Beliau tak pernah rasana ketinggalan solat berjamaah bi Kanjeng Nabi, pasti badan yang budin Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Abu Bakar neka tak pernah ketinggal tengan orang, tak pernah ketinggal tengan orang lain dalam solat. Artinya tak pernah berdeng barisan kedua, tak pernah berdeng barisan ketiga, tak pernah ketinggal tengan orang. Ponan langsung lurus bi imam kipane ke Gusti Kanjeng Nabi lah. Sabab musabbab beda bacaan sami Allahu liman hamidah wasababu fi sunni sami Allah dan sunahaken sami Allahu liman hamidah sebab disunnahno bacaan sami Allahu liman hamidah niki faja'a yauman datang satu hari situng areh situng bakto datang sholat asar sahabat Abu Bakar nyangka aduh ketinggalan sholat berjamaah bi Kanjeng Nabi, ketinggalan serokaat maksudnya bener ketinggalan sholat berjamaah kapi cek biasana dari awal ngiring takbiratul ihram Kanjeng Nabi tuh lambat engkau rejan sahabat Abu Bakar. Faja'a yauman waktu salatil asri fadhanna annahu fatathu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar ngira nyana bahwa ketinggalan sarokaat dari Kanjeng Nabi. Derin takok engki peneka tak notot de takbiratul ihram imam. Takbiratul ihram Gusti Kanjeng Nabi. Faghtana ma bidzalika. Kemudian sahabat Abu Bakar tak mau ketinggalan mengambil bagian besar kelaban cara harwalah, kelaban cara aburu. Wa dakhala al-masjida fawajadahu sallallahu alaihi wasallam mukabbiran fir ruku. Ternyata dapat masjid sahabat Abu Bakar mangki Kanjeng Nabi dalam keadaan atakbir untuk turun melakukan ruku. Allahu Akbar, otomatis napanya mana sahabat Abu Bakar nototen dekah serokaat tak ketinggalan serokaat dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ki notot mon pajat napanya mana notot de imam dalam keadaan napanya mana mancing bencokop baca Fatihah
Maka niki kocak makmum muwafiq. Idza wajada al-imam fil qiyam qabla an yarka'ah wa qafa ma'ahu fa in adraka ma'ahu qabla ar-ruku' zamanan yasa'ul Fatihah bin nisbah ila al-wasatil mu'tadil fa huwa muwafiq. Mun beda orang nototen imam kemudian sekonik zamanah sebelum ruku kemudian notote dak ungkap baca Fatihah dengan bacaan setawassud dengan bacaan sesedeng mu'tadil sabiasa yo tak terbenterongku fayajibu alaihi itmamul Fatihah, maka wajib napa mesempurna baca Fatihah. Berarti kocak makmum muwafiq karena nototen zaman manjeng imam ben cukup baca Fatihah. Bacaan pun mu'tadil biasa. Nah, umpama tak notot tak dalam kepada pokon cek sampai ketinggalan telur rukun selanjeng. Cek sampai berselisih bareng imam si makmum nikah melebihi dari telur rukun sejeng lanceng. Jadi pasempurna artinya esapora wa yutafaru lahu esapora at-takhalluf nyelisih daripada imam tetapi tak sampai ngelebetin telur rukun selanceng, tak sampai sujud ketiga, sujud kedua, yakni mon orang kelak kino imam menika ruku sampean ki maca Fatihah, imam ki i'tidal sampean ki maca Fatihah, imam sujud sampean maca Fatihah, korja sampai terlebat dari telur rukun selanceng. Ki notot tak lebih dari telur rukun. Berarti salat makmum hukumnya yang kebas sah. Yughtafaru selama tak ikhtilaf tak nyelisih dari imam ngelebihi dari telur rukun sejeng lanceng. Mon si makmum kala tak notot imam zamanan yasaul Fatihah Allahu Akbar imam la ruku tak ada zaman tak ada waktu untuk baca Fatihah berarti kocak makmum masbuk. Makmum masbuk, makmum tak memungkinkan untuk membaca Fatihah karena pon imamah dalam keadaan apa? Maka kangkui si makmum mon imam pun dalam keadaan ruku wajib alaihi ruku ma'ahu maka wajib hukuma si makmum ruku abareng mon kala beda zaman notote zaman kangkui baca apa? Fatihah. Kocak makmum muwafiq karena beda zaman manjeng imam nototen manjeng imam tekak sekone tekak sekejap tapi cukup kangkui baca apa? Fatihah. Mon si nomor 2 tak notote manjeng imam langsung imam dalam keadaan ruku Allahu Akbar imam ruku berarti makmum apa? Masbuk maka wajib bagi makmum norok buntei imam terus Fatihah nak tanggung imam. Nikah sahabat Abu Bakar kejadian dengan nikah. Tak pernah terjadi. Sebelum sahabat Abu Bakar nikah tak pernah rasanya tadi makmum masbuk ini kamu muwafiq mulu tuh telat engkau. Tak nonton takbiratul ihram kanjeng Nabi sosa sahabat Abu Bakar. Tak nonton takbiratul ihram kanjeng Nabi nikah sosa. Entar ke masjid biru keburu ternyata mangki kanjeng Nabi kabit Allahu Akbar dari ruku pas sahabat Abu Bakar ada alhamdulillah bacaan alhamdulillah nikah ketika kanjeng Nabi panika dalam keadaan aruku malaikat Jibril turun dekat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kanjeng Nabi nikah dalam keadaan aruku malaikat Jibril fanazala Jibril wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fir ruku. Ngiding sahabat Abu Bakar alhamdulillah ki notot rakaat pertama. Allahu Akbar langsung aruku bareng kanjeng Nabi. Karena maca alhamdulillah asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala maka malaikat Jibril adabu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'ah mireng sopo Allahu Gusti Allah liman maring wong hamidahu kang muji karena sahabat Abu Bakar gelek maca
notot dekah manjeng kanjeng nak notot dekah rukun kanjeng. Maka sahabat Abu Bakar ada bu sebelum apa nikah rukuk iktidal nikah Allahu Akbar pada Allahu Akbar takbiratul ihram dari ruku Allahu Akbar iktidal Allahu Akbar toron Allahu Akbar ada sami Allahu liman hamidah pereng pon dari kejadian nikah Allah subhanahu wa ta'ala ngotos malaikat Jibril dekat kanjeng Nabi dalam keadaan ruku berdekirim salam Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad sami Allahu liman hamidah Allah ta'ala mereng de orang semoci polana nototen kanjeng Nabi ij'aluha fi salatikum inda raf'i minar ruku maka jadikan bacaan alhamdulillah jadi ya bacaan kang cekeh dari ruku sami Allah liman hamidah asalah senikah nikah jawab na Gusti Allah dak pocik na sahabat Allahu Akbar sahabat Abu Bakar jawab langsung tining Allah subhanahu wa ta'ala pola na moci dak Allah ta'ala notot dak salat bi kanjeng Nabi alhamdulillah Allah ta'ala maha mireng dak pocik na sami Allahu kepireng sapa Allah liman maring wong hamidahu sing muji sapa manhu ing Allah sampai samangken bacaan benekai kang kui sunnah baca kang kui orang sabajeng jaga dari ruku wa kana qabla dzalika yarka'u bitakbir wa yarfa'u bihi sebelum kejadian menikah ruku ya bi takbir jaga dari ruku juga kelaban takbir aneka sunnatun aneka hukum fasarat sunnatan min dzalikal waqti bi barakatis siddiq aneka barokan sahabat Abu Bakar Siddiq pas esunaki maca sami Allahu liman hamidah nika keterangan yang kitab I'anatul Talibin nah jadi tayyib lah kesunahan ni kan ki barokan sahabat Abu Bakar Siddiq polan tak ketinggalan salat berjamaah saking sompekah karena dari zaman sahabat nih kemun beda orang tak berjamaah banyak yang ngalabat pak pada bi orang kepatian banyak orang nyalabat demma fulan mak tak ada solat berjamaah ientaren ke compon kenapa karena musibah akhirat mereka lebih menganggap musibah akhirat lebih raja daripada musibah dunia kepatian kesakian kemalengan kebakaran, kerampokan ban sipitoro tak ini musibah dunia punya orang entar berbela sungkawa tuh pesabar selamat ki orang ki ano tapi orang ketinggalan solat berjamaah ketinggalan majelis dzikir ketinggalan majelis ilmu ada orang sosa padahal zaman sahabat mun beda sahabat ketinggalan solat berjamaah tak solat berjamaah ketinggalan tak bajang pi kanjeng Nabi yen taren ke jompon elabat ya ke musibah nih kah cek saking kesamangkin dia tak bambu saya nyelabat kebanyakan reng tak bajang berjamaah nah neka berarti bisa kita ambil pemahaman bahwa bacaan ruku sami Allahu liman hamidah ini adalah merupakan jawaban Gusti Allah atas pocina sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari istiqomah berjamaah kelaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takok tak bajang bi Kanjeng Nabi sosa paling sosana lebih sosa ketinggalan keelangan dunya daripada ketinggalan salat berjamaah bi Gusti Kanjeng Nabi sehingga sahabat Abu Bakar nototen rukun Kanjeng Nabi pas amoci alhamdulillah bereng di Gusti Allah bacaan alhamdulillah sami Allahu liman hamidah alhamdulillah maha alhamdulillah tawi sekah bening puji iku lillahi kakone Gusti Allah alhamdulillah amoci ke Gusti Allah alhamdulillah lepas bereng jawab di Gusti Allah maka malaikat Jibril turun ke Kanjeng Nabi meles napa bacana sahabat Abu Bakar polan amoci ke Gusti Allah Allah Ta'ala mireng dek pocina pas langsung perintah bi Gusti Allah melalui malaikat Jibril suara ke bacaan cekeh dari ruku sami Allah liman hamidah jadi berempa kencera sahabat Abu Bakar nih
Orang sabojeng pocak berek pocak timur nih kan. Berarti ini nuduhaki kemuljaan dan keutamaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saya tuduh di orang-orang Syiah, sahabat Abu Bakar ini ke neraka. Syahadat tuh tak pada bi syahadat yang biasa. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Abu Bakar finnar, wa anna Aisyah finnar. Cak metuana Kanjeng Nabi. Metuana Gusti Kanjeng Nabi. Metuana Kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar saya tuduh kafir, saya tuduh neraka nih kah? Metuana Kanjeng Nabi. Tahu metuana kiai wet akhirnya beda iya. Ngel metuana tibi nge ikan neraka. Metuana tibi ikan neraka nge. Mak tadi metuana Kanjeng Nabi ya cap masuk neraka. Masya Allah. Orang saabela Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq nih kah? Saya dalam Al-Quran ampunlah ayan nas kesahabatan nih kah? Kesahabatan ini ke Gusti Allah. Saya menyatakan sahabat Abu Bakar ke sahabat Kanjeng Nabi. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain idh huma fil ghari. Ketika orang-orang kafir memaksa dua orang untuk keluar dari kota kelahiran, gimana dari kota Mekkah, untuk menyelamatkan diri dari kejaran-kejaran orang kafir, masuk dekat gua. Fil ghari id yaqulu li sahibihi. Kanjeng Nabi berengin sahabat Abu Bakar. Idza yaqulu, maka Nabi adabu li sahibihi, dekat sahabat. Saya sahabat Abu Bakar, saya nyataki sahabat terus apa? Guste mak beda kelompok aliran sesat Syiah ngaranin sahabat Abu Bakar sesat neraka. Cek Gusti Allah saya adabu dalam Al-Quran. Idza qala id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sahabat Abu Bakar ni kan bener takok kaban, takok Kanjeng Nabi ni kayak bangki. Ada Kanjeng Nabi mau bangki. Ada Islam ria. Mon panjenengan seseta ya Rasulullah, Islam seta. Mon kula seseta. Cuma Abu Bakar, Abu Kuhafah. Mon kula se mate, kula mate. Imun panjenengan seseta, Islam ne keseta. Tapi rencana Allah Subhanahu wa taala engki paneka abri ketenangan dekat Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi adebu dekat sahabat Abu Bakar, la tahzan sahabat Abu Bakar, cek sah susah, innallaha ma'ana. Sahabat sahabat dari Gusti Allah nyataki dalam Al-Quran, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taroha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Kirim bantuan dari Gusti Allah masuk dek gua Thur. Kanjeng Nabi elindungin bereng keketeng, elindungin bereng napanya mana manter alebun keketeng alebun. Padahal orang kafir nih kah nyewan orang sebisa nyium lampet. Beda nyama ilmu tatabu'ul athar. Ilmu tatabu'ul athar nikah bisa mencium jejak kaki. Benekaro anjing pelacak masih orang bisa. Teti buru no maling rede mai temu. Kalau apa gede je cium dari lampat atau kona. Ekoca ilmu tatabu'ul athar. Norok buntek lampat cium. Nyewan orang sepaling penter. Sewan, cium, torok bunte, temoh depak dek Gunung Thur. Umpama atole ketinggal pun Kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sebentar, cereng bacaan amo sahabat pangeran. Bi keketeng elang ilmuna. Epakala bi keketeng, epakala bereng der alebun. Jangan sandi ilmu tatabul athar, se ilmu sakte, ilmu penter nyium telepak kasoko. Gendina ria Muhammad bi Abu Bakar gendina lah.
Tak mungkin buru dari dina. Pilihannya cuma dua, imma ke atas langit, wa imma ke dalam bumi. Mun masuk ke dalam dina tak mungkin siap berde kegeteng. Mun masuk ya pasti rosak kegeteng dia. Mun masuk pasti buru lebu neter ya. Tak mungkin cek ya tas eto tope berde lobang, king pas eto tope bereng napanya mana kegeteng selaba-laba berde sarang terus berde mano berde tere alebu nabuduan. Tak mungkin lah kalah ilmu, kalah bereng kegeteng. Saya selamat serah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar sedalam kebedaan setakok kebetir dek keselamatan Kanjeng Nabi. Dalam gua ni kata aman, beda olar, beda kala jengking macam-macam. Maka beda olar takok ngekek ke Kanjeng Nabi. Sompet bereng juban nah, sompet kelaban surban nah. Karena Kanjeng Nabi tengedeh neng po kanga sahabat Abu Bakar. Takok agang gudek saren Kanjeng Nabi. Bedo kapi sompet. Ki beda lobeng ternyata beda olar saya keluar. Tada saya sompet akhirnya sompet bi sokona. Tancak bi olar tak kuat sampai nyap-cap aing merepat. Aing merepat atau sahabat Abu Bakar nyap-cap dek pepe Kanjeng Nabi pas cek ke Kanjeng Nabi. Beda apa sahabat Abu Bakar? Tak langkung ya Rasulullah sokoh tancak olar. Mai tancak olar gelek keluar dari lobeng. Takok tepak ke panjenengan, takok ngekek, takok nyengak ke panjenengan, pas sompet sarang soko badan kau lah. Coban sahabat Abu Bakar Siddiq. Pas copain bi Kanjeng Nabi, berseketika penekah dawun ulama olar dia benih karena beci ke sahabat Abu Bakar karena langalangin dek olar bisa ngabes manteng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hewan-hewan seneng gunung nikah berharap terus ketemu dengan Kanjeng Nabi. Mapas eyalangin bi sahabat Abu Bakar. Tak teremah pola na pandangan na olar neka iyalangin bi soko na sahabat Abu Bakar. Benih karena baca ke sahabat Abu Bakar. Oning cek nika orang hebat. Benih karo beli pak. Sahabat nika sahabat si paling buduh. Ane kemudian banding ki beli kutub sebu beli ki bagusan sahabat si paling buduh. Karena pun benar ketemu Kanjeng Nabi, salat bi Kanjeng Nabi, salaman bi Kanjeng Nabi. Ada sebisa ngongkolen sahabat kemuliaan sahabat nika. Olar je pegel. Ada tang kesempatan nyongok Kanjeng Nabi detik sompet tancak bi olar. Kerem bi anak bini ensaknya Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq. Kerem benare. Kerem nase kerem deeren ngerem abana sahabat Abu Bakar ben ngerem Gusti Kanjeng oning sampean Siti Asma bekto panikah ngandung dalam keberadaan ngandung sangang bulan. Ongke dak kunong sur pak, ongke makin nih kah? Mun tak salah para dujem ongke. Bayang lagi Kanjeng Nabi zaman kak sadek jalan. Mungkin beri tete, mungkin beri dakundak mungkin. Beri ku teku, bodoh kulkas setiap napanya mana setiap tanjaan nih bodoh kulkas untuk meri ngenom. Mungkin bisa bek tak bekal. Bayang lagi ngandung sangang bulan ngerem Kanjeng Nabi ngerem abana untuk nyelamataki Kanjeng Nabi bi reng sepona. Siti Asma. Entar ke gua, entar ke gunung. Resiko mana tahu mati pak. Perjuangan ngak ke untuk nyelamataki Kanjeng Nabi untuk membantu dakwah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala kulli hal sahabat Abu Bakar neka orang luar biasa neka sampai bacaan alhamdulillah jawab langsung tining Allah Subhanahu wa taala. Jadi cak sampai kul dengan rok norok ngidinga kiocan orang saya tak ada bener ngane kenyacat para sahabat. Bodoh saya tak anda ada keluarga Kanjeng Nabi. Bodoh saya tak anda ada sahabat Kanjeng Nabi. Itu ibarat tamanco berarti dua. Ada segenar ya. Saya Syiah tak anda ada sahabat. Saya Wahabi tak anda ke keluarga Kanjeng Nabi. Kan repot. Deki seneng dak keluarga Kanjeng Nabi kok cak Syiah. Tak anda ke sahabat ya dadi Wahabi. Ya wes. Tengah-tengah ni kalah cak narok taman cowok dua ria Arya nyacat sahabat saya nyacat keluarga Kanjeng Nabi cacat keluarga Kanjeng Nabi mak tadi nyacat keluarga Kanjeng Nabi haja kebenderan keluarga Tibi roh keluarga Kanjeng Nabi ni orang sesoceh
cacat keluarga Gusti Kanjeng Nabi, rajin Kanjeng Nabi, Siti Aisyah finnar. Setuju finnar keluarga Kanjeng Nabi, rajin Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi finnar. Kecuali hanya beberapa orang setan yang neraka. Waduh. Apa itu dua zina? Rajin Kanjeng Nabi itu dua zina. Itu dua selingkuh. Bisanya mah Sayyidina Sofwan bin Mu'attal. Bi orang-orang setan di depor menikah. Nah, bahaya nih kacau sahabat Abu Bakar. Senyarengin Kanjeng Nabi terus apa perjuangan kaki kanggo Islam dia. Cak sahabat Abu Bakar perjuangan dari ya. Atarwannya bebon keluarga nah. Iya cek hijrah bi Kanjeng Nabi tak mikir duga le sahabat Abu Bakar nih. Ya cek hijrah bi Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi terakhir hijrah nah. Bi sahabat Abu Bakar. Benih takok Kanjeng Nabi suruh menghindar ya pacet kudu senikah. Cek pacet odik ning dunya beda kebakaran ya menghindar dari kebakaran benih takok ka apoy. Berarti tak takok ke pangeran ka kita takok ka apoy. Ya kalau ben gemet. Beda sepur cek neng pinggir sepur benih takok ke sepur malah selamat menghindar. Kanjeng Nabi menghindar. Sampai ngebayi sayembara sapa-sapa orang senemoh Kanjeng Nabi dalam keadaan odi otaba mate berarti dia ratoh bi Abu Jahal bener. Wallahu ya'simuka minan nas tapi Allah sing ngeraksa Kanjeng Nabi dari gangguan manusia. Jaga dengan Gusti Allah. Jadi nika keutamaan sahabat Abu Bakar. Sahabat itu ampunlah terangake dalam Al-Quran idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana li sahibihi da sahabat sa ada bu sahabat Gusti Allah mak tadi eper kaper sahabat Abu Bakar oleh karena dinto pemantep pecinta deka keluarga Kanjeng Nabi pecinta dak nak foto na Gusti Kanjeng Nabi juga pecinta dak sahabat Gusti Kanjeng karena mereka nika saoning ka Kanjeng Nabi engki keluarga na Kanjeng Nabi senerosaki engki peneka para sahabat Gusti Kanjeng Nabi tak mampu kun panjenengan abeuli sapanapa dak sahabat sia perang semembela Kanjeng Nabi cek sampean karemannya mana iki oleh karena dinto nika menunjukkan panapa keistimewaan dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Sampai semakin bacaan sami Allahu liman hamidah anneke baca dalam dalam salat bentar muga dadi ilmu manfaat ya dadi nek malai oneng asal usulah bacaan sami Allahu liman hamidah badahan sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidah bener sami Allahu liman hamidah tapi matiin he sami Allahu liman hamidah Mone berjelas sami Allahu liman hamidahu cek sampai korangin heun sami Allahu liman hamidah ya hamidah aja hamidah paham iki maten he paham iki cek sampai maten he korang berarti sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidahu mone berjelas mana baca singkat sami Allahu liman hamidah. Masyaallah ini keistimewaan sahabat Abu Bakar jawab langsung tining Allah Subhanahu walhasil sahabat selangsung jawab bi Gusti Allah ni banyak beda sahabat Ammar bin Yasir jawab langsung bi Gusti Allah beda Sayyidatuna Aisyah ketika terjadi beda tuduhan-tuduhan saya tak bener dekat sahabat dekat Siti Aisyah Allah Ta'ala langsung saya beri jawaban jadi ketika bodoh sahabat segara-gara sahabat nika toron ayat niku tuti sahabat saya terpandang takut kabi songkan hatta Sayyidina Umar mun bodoh sahabat pas toron ayat sebabaki sahabat penika situng penika maka jadi sahabat saya paling napa terkemuka ampunan segane katako walaupun sahabat si pangeraja na Sayyidina Umar bin Al-Khattab niki karena ayat toron sebab orang bernikah sinikah ya
matur muga dadi ilmu sing manfaat. Iki kurang lebih nih on sapa ora. Beda kurang beda lebih nih on sapa ora. Ini keterbatasan pengetahuan dan kaula. Jadi nek asal usul bacaan sami Allah liman hamidah karena sebelum sobung sami Allah liman hamidah. Sebeda Allahu akbar kapi. Ruku Allahu akbar, i'tidal ki Allahu akbar, turun ke bawah ya Allahu akbar. Dan beda kejadian ni pas beda bacaan sami Allahu liman hamidah. Nah, termoga titik ilmu manfaat. Amin. Untuk laku ngaji yang lebih awal. Karena kula setengah petok berdua lima, de gondang wetan semua jauh. Nanti untuk laku lebih awal mungkin jam 6 istiwa, ampun ngaji sedurung setengah petok pujar insyaallah. An Abdillah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة بمخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها ثم إلى البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المصاب برسول أجمعين تابعين لهم بإحسان للخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين حينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب بر وخصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عاقسم الفقه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم
قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول المغفورين قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخو طاهر ثم إلى مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا والأد مرموضر وإخوانه قطب شمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول المغفورين قطب الواضي الحبيب عبد القادر جدة الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملك والحبيب علي كبيتان والحبيب محمد بن الحداد قطب الغاث الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون وزوجته وأصول المغفورين والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب علي بن سقا والسقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه ملان والحبيب صالح سعيد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب أحمد الهدار سرامبي والحبيب صالح الهدار سرامبي وأصول المغفورين ثم إلى صاحب الحول الحبيب حسن بن محمد بن هود السقا باسروان وأصول المغفورين ثم إلى ركي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكجي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى ركي هجي عبد الحليم جاسم ثم ركي هجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى روحي هجي معروف عارفي ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويحسن مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا يكفينا شر الأذيات والبليات ويكفينا شر المحن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة لا تجعلنا وأيهم من شر ضير أهل الندامة وعلى من سلفنا الصالحون مثل هذه السنوين وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة بسم رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين